Evo, s obzirom da je ovo završetak projekta, vidim da se svi pomalo osvrćemo na prošlost, pa malo se prisjećamo, pa naša pročelnica govori neka sjeta se javlja malo, što je stvar gotova. Ali ajde onda da ja se malo isto vratim u prošlost, prisjeti se ono što znamo samo Roberta i ja, kako su se istarski domovi zdravlja uključili u ovaj projekt. U jesen 2011. je došla Roberta kod mene, mi smo bili u toku renoviranja uprave. Ja nisam imao ni telefon, ni kompjuter, prašina je bila, a imali smo i reformu hitne medicinske pomoći, odvajala se hitna, pa imali smo delegacije vozača, sestara, ko će preći u hitnu, ko će preći, ko ostaje u domu zdravlja. I došla je Roberta kod mene da li bi se istarski domovi zdravlja uključili u jedan projekt kardiovaskularne prevencije. Molim, kako? Kardiovaskularna prevencija može. Samo resti di treba potpisati, ja sam potpisao. Znajući Robertu i znam koliko je ona usmjerena preventivno, već se i u onom malom periodu dokazala koliko je usmjerena i zapravo ima smisla i entuzijazma za taj rad kojeg meni bio evidentan. A s druge strane, ja sam se bio od 2007. u Poreču smo imamo ga još uvijek, traje gradski projekt kardiovaskularne prevencije, tako da sam ja intuitivno osjetio da će to biti nešto dobro i nisam pogriješio. Mi smo računali, znali smo što vi radite u Poreču. Ne, vi ste znali, tako je to bilo i ja mislim da nije bilo na stolu, nego ovako sam negdje potpisao na koljenima. Da. I to je tako počelo, evo. Naravno i dan je nekog prisjećanja i dan je nekih zahvala, jer je to ipak jedan završetak, pa normalno da zaista se zahvaljujem svim partnerima, ne mogu sada ih nabrajati, a ono što bi se posebno, neću reći zahvaljujem, nego bi čestitao ovim dvijema našim damama koje su to odigrali nevjerojatnu ulogu. Robert je prvo koja je imala sve to nadzirala i kad znam da je to bilo ne samo ovaj naš hrvatski dio, nego cijeli taj međunarodni, i Maša koja je nevjerojatnu jednu kompetentnost pokazala u svim segmentima, da li je bio bilo koji problem, smireno, riješit ćemo i stvarno se riješilo. S druge strane, da ne zaboravim druge ljude, zahvaliti im se i čestitati, to je moja ekipa iz Doma zdravlja, Davorka, Lorena i Goran, koji su odrađivali, di su, evo ih tu. I govorim sad u onom tehničkom dijelu, govorim o onom administrativnom, gdje je samo bilo tu potpišite, mi smo napravili, to su bile, ne znam, 100 kila tih papira, stalno su dolazili papiri, ja sam to potpisao i koliko čujem povratne informacije, uvijek su svi štimali brojke i zaista nije bilo primjedbe. To je nama bilo vrlo bitno, jer evo, kao što je Maša onako malo eufemistički rekla, vrlo zahtjevno, to je nevjerojatno jedan posao kojeg je trebalo odraditi, ali evo i to je jedno naše iskustvo za buduće evropske projekte. Evo, ja sam malo u tih 10 minuta sam već potrošio puno na priču, ali u biti ovim brojkama neke će se ponavljati, neću ja puno se zaustavljati na tome, jer je već rečeno nešto i Maša, nešto je i doktorica rekla vezano, jer su nam zajednički bile neke nabave ili nekakvi projekti što smo radili. Evo, zgrada Istarske domova zdravlja, Flanatička, dakle tu je uprava i tu je gore na prvom katu i centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Istarske županije, a u podrumu je dvorana, a kasnije ćete vidjeti nekoliko slajdova o njima. Vrlo kratko, ovdje govorimo o eurima, to sam zaboravio naravno napisati, ali radi se o eurima, ukupan financijski dio. Pokazatelji ovoga projekta su sljedeći, dakle brojevi u 70.000 eura, 71 zaposlenike, vanjski suradnici, građevinski radovi, oprema, studijsko putovanje, ostali troškovi, ukupno 164.300 eura je bio dio koji je ušao za Istarske domove zdravlja. Kao što vidite, naglasak u ovom našem dijelu je bio i onaj bitan, a to je u ovom softverskom dijelu, dakle u rad, u izvršenja, u koordinaciju, sve ono što je bitno. Dakle, Istarski domovi zdravlja ipak uz dužno poštovanje svima su temeljna ustanova primarne zdravstvene zaštite koja po svojoj strukturi pokriva cijeli poluotok, dakle cijelu regiju, i mi smo i kroz opću medicinu, i kroz patronažnu službu, i kroz laboratorije, kroz prateće djelatnosti, dakle prisutni svugdje, i bilo kakav projekt prevencije, naravno u
naša je funkcija i povezivanju sa koncesionarima, što se u ovom našem projektu pokazalo vrlo dobro i vrlo uspješno. Eto, to je ta funkcija Istarskih domova zdravlja, dakle, da poveže sve te aktivnosti. Dakle, bolnica je bila ta koja je imala u ovaj dio jedan specijalistički, što je i logično i prirodno, a sve ovo drugo ostalo je zapravo se temeljilo na ovim ulozi doma zdravlja. Od aktivnosti, evo, ukratko su pobrojane, dakle, edukacija je bila i ona naša, vidite, počinjemo sa tom posjetom 2013. godine, ona je prva navedena, mislimo da je ona bila najbitnija. Takvi studijski boravci su nevjerojatno edukativni, gdje ti učiš neke stvari, to su oni koji ti šire horizonte, to nije ona edukacija gdje se koncentriraš na jednu temu pa sad duboko proučavaš detalje, nego tu detalje nisu bitne, nego su bitne impresije, bitna su iskustva, bitna su neka ideje kako se to kod radi u nekim drugim sredinama, da bi eto mogao i najvažnija stvar je zapravo da bi mogao prepoznati ono kvalitetno što ti radiš, jer ti to daje nekakvu sigurnost i da ono što je vrijedno, dakle, da na tom i dalje ustraješ, a ne da eventualno ideš mijenjati ono što je dobro u onom načinu tvog rada i onda normalno da uvijek taj dio usvojiš neka nova znanja. Ja? Zatim su edukacije patronažnih sestara, ovdje je posebno bitno, evo, ovih liječnika obiteljske medicine, dakle i liječnika u domu zdravlja i koncesionara, gdje je 94 educiranih i 61 certificiranih za rad u kardiovaskularnoj prevenciji. Evo, ovo je slajd iz Portovira, tu vidite, evo, čak doktora Frlina i mene kako pažljivo slušamo izlaganje i pratimo vrlo koncentrirano, kao vidite, svi gledaju u jednu stranu, mislim da je to bila doktorica Bačić. Svi su vrlo koncentrirani i slušaju koja su iskustva kolega iz Portovira. Ja? Zatim je izrada edukativnih materijala, leci, videomaterijali, priručnik za mršavljenje, o tome je Roberta puno govorila, to je bio jedan veliki posao i istaknuto je šta je bio najveći dio, bilo lako je isprintati, lako je napraviti letke koji su nekakvi leci, ovdje su zaista, Roberta je tu najviše inzistirala da dobijemo kvalitetne materijale, insistirala je prvo na tome, koliko znam da Roberta je bila ta, koja je to vodila uz još nekoga, dakle da dobijemo i suradnike koji će nam napraviti kvalitetu i da to bude i korisno, upotrebljivo i održivo, ja? Da to traje, da to ima jednog smisla. Evo, jedan dio smo čak bili uključeni u jedan istraživački dio, to je BNP metoda ili metoda za detekciju zastoja srca, gdje je radila doktorica Danijela Gerbin-Petrović, naš internist, doktor znanosti iz ispostave Umag. Ona je bila uključena u jednu kliničku studiju i uključila je 30 pacijenata svojih i bila je vrlo aktivna, kako su mi rekli kolege iz bolnice u Kielce. Informiranje stručne javnosti i građanstva, prezentacije na kongresima, tabla vrlo bitna, Centar za kardiovaskularnu prevenciju i na puno mjesta označeno gdje je to je ta vidljivost, javnost i tako dalje, a o promociji projekta ne bi ja tu jer vam je Maša, mislim, ili ono koje prikazuje i sve da smo došli i do amfiteatra, ušli u amfiteatar sa svojim promotivnim materijalima, štandom, aktivnostima i svim onim što se tu radilo. Ja? Umrežavanje, dakle imamo povezanost i sa općom bolnicom, psiholozima u Zavodu za javno zdravstvo, medicinskom školom, zatim vrlo bitno je to informatički projekt u kojem se omogućuje da po preporuci kardiologa, endokrinologa budu prijavljeni u centar pacijenti za individualni rad sa nutricionistom, fizioterapeutom. Zatim je i naša dvorana za tjelovježbu koja ne bi imala puno iskoristivost. Mi smo prihvatili ideju od medicinske škole da oni, njihovi fizioterapeuti, edukatori ili učenici rade sa pretilom djecom, dakle gledamo da ta dvorana bude što više iskorištena na dobrobit građana, a ne samo da bude jedan spomenik jednom projektu gdje je to sve tako lijepo izvedeno, nego da zaista bude živa dvorana, mjesto događanja.
Ovo su radionice koje su provedene, jel, gdje su to, nazvali smo radionice Voli svoje srce, gdje se općenito govori o svim postupcima i metodama kojima bi se unaprijedilo kardiovaskularno zdravlje i onda jedna posebna strukturirana za zdravo mršavljenje gdje se ciljano radi sa osobama sa pretjelima, gdje se eto i potiče i tjelovježba kroz naravno nutricionističke savjete i to u Puli i u drugim ispostavama. Ukupno je održano 32 grupe sa 121 pacijentom i individualnih savjetovanja do određeno do kraja godine 21 sa nutricionistom. Evo, nabavljena je medicinska i informatička oprema, 4 kompjutera, 2 pisača projekta, to je trebalo biti ono osnovno. I nakon toga su naravno nabavljena i medicinska oprema, dakle 7 holtera tlaka koji su podijeljeni po ispostavama. Jedan od razloga, što govori doktorica Morić, i skratili su se liste čekanja. Jedan od razloga zašto su se liste čekanja skratile je što smo mi i na terenu učinili dostupnim neke pretrage, puno više nego što je to bilo 2011. godine, a između ostalog Dom zdravlja, zahvaljujući jednoj svojoj viziji koja evo sada za nama ide i Ministarstvo zdravlja, nas prati u tim našim vizijama gdje su sagledali poslije toliko godina, desetljeća, da bi zapravo specijalistike više trebalo biti na terenu i da bolnice ne trebaju biti mjesta u koje bi svi trebali doći, već da i internističke i mnoge druge specijalističke usluge trebaju biti dostupne u domovima zdravlja. To je sad novi smjer ili ne znamo da li će biti novi, možda ćemo sad imati opet nazad, ne znamo šta će se dalje događati, ali evo u zadnjih nekoliko mjeseci ministarstvo intenzivno govore o potrebi da se to, mi smo se za to borili, zalagali godinama bez ikakvog podrške ili razumijevanja, ali evo uspjeli smo od 2011. do danas imamo 3 nova internista u Umagu, u Labinu i u Rovinju, koji radi u Rovinju i u Pazinu, a s obzirom da u Poreču imamo još od prije jednog internistu koji je, dakle, izvan bolničke, ne u bolnici, u svojem prostoru, ali ugovorni, eto, mislimo da je tu velika jedna puno bolja pokrivenost upravo ljudi koji se bave kardiološkom problematikom na specijalističkom nivou. Nabavljeni ergometar, holter EKG-a, 3 trake za trčanje, dakle sve ono što ćete kasnije vidjeti na jednoj slici, što je to sve nabavljeno za ove potrebe. Adaptirani su prostori, dakle Centar za kardiovaskularnu prevenciju, koji se koristi i za edukaciju, edukatori pacijenata, nabavljena je namještajna uređena oprema, uređena je dvorana i opremljena dvorana za tjelovježbu. Ovo su neke slike stare slike. Mi smo slikali kako je dvorana izgledala prije. Sve imamo mi fotodokumentirano. Dakle, vidite da se ona i prije koristila za tu namjenu. Godinama ljudi iz Pule znaju da su tu se radile i ortopedske vježbe, djeca su dolazila ovdje koji su imali skolioze ili nekakve određene. Dakle, to je bilo i nekad u toj funkciji i zapravo iz ove slike bi se dalo isto jedna stvar razaznati da se uz neka mala, ne tako ogromna, neću reći mala, ali ne prevelika ulaganja, ta dvorana isto tako mogla staviti u funkciju. Međutim, upravo je vrijednost tog projekta što je pokrenuo ne samo, nije tu sad bitna samo to ulaganje u opremu ili u prostore, već da se i ta ideja ponovno vratila, ajmo to koristiti za onu namjenu. Mislim, nije se koristila jer nije tu bilo ni fizijatra, niti ortopeda, niti imamo fizioterapeute, nismo ih imali, pa je to bilo jedno logično. U toj zgradi su isključivo ordinaciju obiteljske medicine. Prema tome, i logično je bilo da nije bitno. Međutim, eto, uz neke ideje, neke projekte, stvari se mogu i drugačije sagledati i kroz kardiovaskularnu prevenciju. Evo vidite, dakle, ona je nekad bila prvenstveno korištena u namjene neke rehabilitacije lokomotornog sustava, ali evo ona je našla jednu svoju novu funkciju, iako naravno i lokomotorni sustav se ovdje jako dobro može rehabilitirati ili prevenirati, ali evo, to je ono što je ta dvorana danas. Evo ona ovako danas izgleda. Ovako je izgledala zapravo prije nego što je nabavljena sva oprema, dakle kompletno renovirana i normalno još i sanitarije i hodnik i tako dalje, dakle pristupi. Ovo je fotografija tih prostorija u koje je Roberta došla da mi to dogovaramo, prašinu i to. Prašina se ne vidi, ali ima je, vjerujte da je bilo. I to je slika te prostorije ranije.
ovo su slike sada. Tu je Centar za kardiovaskularnu prevenciju i sad kad kažete Centar za kardiovaskularnu prevenciju, ja vjerujem da mnogi će vraćam se nazad, ljudi pomisliti, pogotovo ne, pa i stručni, odnosno medicinski profesionalci, ali opće javnost, da će sad ih tu unutra dočekati nekakvi aparati, skupocijeli, ne znam što. Nema tu skupocjeni aparata, to nije dijagnostički centar, to je centar, smisao, ideja i vrijednost ovog prostora je, naravno što je lijepo uređen i treba biti tako i mora biti pristupačan, ugodan i prihvatljiv za svakog ko u njega ulazi. Na tome smo inzistirali, ali biti u samoj riječi centar. Dakle, da se kardiovaskularna prevencija jedino i na najbolji zapravo način radi na taj način da je ona koordinirana. Da mi koristimo sve ono što imamo na najbolji mogući način, dakle da je neko, tu je neko, tu u ovoj prostoriji ili u nekoj drugoj, nekoj susjednoj, ko koordinira i brine da se objedine sve aktivnosti kardiovaskularne prevencije. Zatim je to vođenje informatičkog registra, screening, ono što su danas spomenuli 2600 rizičnih pacijenata, je otkriveno i o njima će se dalje voditi računa. Zapošljavanje, zaposlen fizioterapeut na puno radno vrijeme, dakle, koji vrijedno radi, dakle ima i taj dio, nema tu samo osmišljavanje i tako dalje, nego se u praksi sve te ideje provede. Najveća vrijednost ovog projekta je u povezivanju svih onih koji, to je moje jedno razmišljanje o svemu tome, koji sudjeluju u aktivnostima, dakle prevencije u Istri, i to su istarski domovi zdravlja. Taj projekt je povezao i nas međusobno, jer nismo toliko bili svi povezani, raštrkani smo, udaljeni, mnogi ljudi se ne vide godinama, rade u istoj instituciji, jer je neko u Buzetu, a neko je u Puli, a neko je u Poreču, neko je u Labinu, a mnogi kolege su se, evo tako, i sestre patronažne i vidjele i našle na nekim edukacijama, zajedno sa koncesionarima s kojima smo odlično surađivali, Općom bolnicom Pula, Zavod za javno zdravstvo, Škola narodnog zdravlja, Društvo nastavnika i druge zavode za javno zdravstvo i tako dalje. Možda nisam sve nabrojao, ali razumijete ideju, i lokalne zajednice i sve nas, dakle, sa kolegama iz Albanije i Italije. Evo, dakle, to je najveća vrijednost, to je ono što se kod nas sviđa mi se taj pojam nematerijalna baština, dakle, to je najveća vrijednost ovoga projekta, jer i ti aparati neki će se pokvariti, drugi će se istrošiti i tako dalje, međutim, ono što smo mi uspostavili ovdje, neke i kolegijalne i prijateljske odnose sa mnogi od nas međusobno, i pogotovo i sa kolegama iz drugih zemalja, mislimo da je to najveća vrijednost. I bilo je, ne zaboravimo održivost kao nešto, dakle to je naš imperativ, mi trebamo biti dalje održivi, dakle postignuti nivo apsolutno onoga što smo, on garantira tu jednu održivost projekta, dakle sigurno ćemo mi dalje nastaviti sa tim projektom, govorimo o istarskim domovima zdravlja, a vjerujem i mnogi drugi isto. Tako nastavit ćemo i suradnju, prema tome pročelnica ne mora biti baš previše tužna, zato što mi smo evo već smo i sinoć smo dogovorili, Lamberto, da ćemo imati izmjene, da će ti doći kod nas raditi, Karmela će doći u Vigo Novo, dakle, razmjeni stručnjaka na onom pravom nivou, kao zašto ne bismo došli jedni kod drugih, upravo biti nekoliko dana raditi i vidjeti i kako radite i stilove života naših pacijenata. Dakle, to je nešto što sam siguran da ćemo dalje nastaviti. Što se istarski domovi zdravlja tiče, mi zaista, evo ga, mislimo i to je u skladu s našom vizijom i misijom, dakle da budemo aktivni ne samo izvršitelji, nego da otkrivamo i radimo u unapređenju zdravlja stanovništva, i kroz to ćemo sigurno aplicirati i na neke europske projekte vrlo brzo, ali i mimo tih europskih projekata i naći ćemo načina da financiramo dalje aktivnosti na KV prevencije. Evo, hvala lijepo.